Zing Daifim hun kan lo thleng le ta le machuani kani a Zing Daifim clear to Zonet chung kwate chibai vekule voin hi November ni somni sang ni somni pali ni lai ni nia kum sang ni somni pani September ni ria ta thita United Kingdom lel nu Queen Elizabeth II kha pasal Prince Philip Mountbatten nen kum sang zakwa somli pasari November ni somni voina nga khan ro pui takinanin neya fa pali nein an fa te chu King Charles III te and Princess Royal te Prince Edward, Duke of Edinburgh le Prince Andrew, Duke of York te ani. Queen Elizabeth II khan February ni rukum sang zakwa sumnga pani changa athi September ni riat sang ni somni pani thlengin kum somsari chung ro warela United Kingdom lalzing ro rel reiber ani. Voin program kan sha theite lo ngai thlang u Governor Dr. Hari Babu Kambam Pati chuan voin choma dar somle chanve hian Raj Bhavana pu Hiralal Samaria Chief Information Commissioner Central Information Commission chu akomang Central Information Commission CIC pu Hiralal Samaria hian voin choma dar som pakhat le chanve hian State Guest House Aizola press conference aneyang Asian Veti Minister Pusilal Soivunga chuan voin choma dar som pakhat hian Aijal Klapa interface meeting with agriculture and allied sector honna hun khwalian ni in manpuyang voin chundar so pani hian PVL Chazova ex-PC party leader chuan Aizol press klapa press conference aneyang Chansin dangilo ngai thlang u Nimin Khan Horticulture Minister Professor Lelni Lo Machuan Aijal Klapa ka Mizoram Florist Association le Horticulture Department changko buat say Winter Fair kam flower show chu an ahonga he flower show hian nili o in November ni somni pani thleng nei aniang Horticulture Minister Professor Lelni Lo Machuan pangpar chin chu horticulture hnuaya peng poimo tak pakhatani thule fair buat sai chu pangpar lama e zong tele tuimi te tan hlok thlak tak ani nge adu sak thu soin kongshang shanga mason na omzel tura adu sak thu soya Mizoram Florist Association chu Mizoram moina na tho ho puizel tan asom bokani Winter Fair kam flower show a hian mi pui leitur pangpar chi shang pho chwa ani ba ka category shang mass arrangement artistic ikebana perennial seasonal queen of the show te inti siak na buat se ania he inti siak na acha than chwa de ne na khwalian Professor Lelni Lo Machuan Lo manasema inti siak na hian entry sumkwa pasari a omani Horticulture Additional Director Puel Mingmoy pachuaw chuan he huna hian thutoi soibokin entry shang te endik ani dane soifia flower show tan hian department le mi malachangin sponsorship mu ani bokani Mizoram Florist Association hi November ni somberu kum sangha zakwa somkwa pasari khan din ni in Mizoram Society Registration Act noya kum sangha zakwa somkwa pariat khan anin registera Mizoram Sarkar nen changkopin Sarkar munpoimo cheile enkol na an thok china chungzinga chuan kum somni chuang lengpui airport chung le pon lama pangpar le plan chi shang chin le enkol atelani Nimin Khan Aizol DC Conference Hola Aizol DC Pulishat Pui Engineer Kaishwayin Aizol District Consumer Protection Council meeting nenia Aizol Kapui Chunga LPG home delivery chungchang soi hawani he meeting a hian sarkar wa mananga e rongbol na guest to home delivery kalpui chaumek zeldan soi hovin gas agency shangte malak dan lian din mun soi hawania Aizol Kapui chung veng shanga fully le partially LPG home delivery kalpuina mun den honi in zothan inden agency chuan an huam chung vengtin za in home delivery and kalpui vek to thu meeting a hian an report ani MC area huam chunga distributor tin chuan kumsang hi somni panga January thla changkhan an area chunga tuna home delivery an kalpui mekna baka veng dang pani chewa home delivery an kalpui bel le ngi tur ani ti in an kalpui bel na tur veng pani cheu thlantir anni Home delivery la kalpui lo na venga omte po in home delivery an book theya an lo book ani chuan gas agency ten an pinge ngi turani ti ani malakna vilzui turin meeting a hian additional DC PC zone tluangi kai shwai monitoring committee din ngalania he committee hian gas agency shang ten home delivery an kalpui dan achulangin an endik chinang Nimin meeting a hian Aizol Kapui chunga LPG gas agent shang te telin Indian Oil Corporation Limited ayo te Mizoram Consumer Union le Central YMA ayo te baka Aizol DC le FCS and CA department official te antelani
Nimin Khan Aizawl Municipal Corporation Maya Committee on Control of Parking and Collection of Parking Fees to Deputy Mayor Puar Thanglura hovin AMC Office Conference Room ma anchukhom. He meeting ahian Executive Corporator PB Lal Ompuite, Corporator PCL Sandamite, Corporator P Christina Rolwa Puisai Laule, Corporator Pu David Zau Mangayetelin, AMC Parking Velto Officer Tebaka, Aizawl City Traffic Police le State Transport Authority Transport Department member te antel pogani. Aizawl night parking kalpui dan turwa mannate Mexicap stand le Beroluya Aizawl City Bus Terminal lua dan tur chungchang baka Aizawl Municipal Area chunga two-wheeler taxi parking chungchang te soyania parking area chei chadan tur le chinsiana siam dan tur te ngai tu atelani bok. Aizawl khopui chunga khwalzin tamtakin zana motoria nate anma mochina lo thei lawanga zamria ngai data na ruang manna mumal jok siam dan tur te soin Aizawl City Traffic Police le Local Council tenen chataka kalpui tumania Aizawl khopui chunga veng somni pariat in ruang manna annei te AMC a hian an thelut to ani Mexicap te zanria na tur hi AMC in ruang manna siama zanria chulten andu na muna inda mai lovin henga te hian da zel turin committee chuan Mexicap nei tu tele driver te ngena tin Aizawl City Bus Service te tana terminal siampo man thei ani to wangin man chan thuai ni se ti in relani Aizawl khopui chunga parking area siam shang te chu how big arem chang lauti ania munchen kate two-wheeler taxi ten an member ni lodin an phal lo chin po ti lo tura shatir ni se ti in relani MC parking area shanga alengba ka in no nemte endik tura rel ani bok. Art and Culture Department le MOP General Headquarters buat sai Aizawl khopui chunga MOP branch te lengkhom za inti siak chu Nimin Khan vana pa hola mor bo kanita a apum puya mission veng thlang branch MOP te pakhatna ani MOP lengkhom za inti siak hi MOP General Headquarters President Punghak Lian Moe chuan a honga Art and Culture Department Director P Carol VLMS Dongkimi chuan Loman Sem in Khom Kai Shwayin MOP General Secretary Puket Han Moy Hne Chengin inti siak report ngai thlakani Art and Culture Joint Secretary Pizo Nun Thari chuan inti siak result puangin Deputy Director Pu-F Lelthan Moy chuan Loman Sem hi boy puyin Joint Director Pujen Khando chuan lom thu soina hun mangani MOP lengkhom zai inti siak hi Aizawl khopui chunga area shanga buat sai masaka inti siak le ani Pakhatna Mission Vengklang Branch chuan cheng singa le certificate andonga Panhina Zemabok North Branch chuan cheng sing thum le certificate andonga Pathumna Ramhlun Vengthar Branch chuan cheng sing hi le certificate andonga Member Kal Tamber Ramhlun Vengthar Branch member somnga pakwan kala cheng sang ni le certificate andong Mimalati cha thlan chuaten cheng sang ni le certificate andong chawa chungte chu khwang pui vothiam ber Pulal fak oma tlang nuam vengthar khwang te vothiam ber poro minglian mission vengthang lashil thiam ber pilarin siami kolni mission vengthang te ania adang zong hne na participation prize cheng sang riat le certificate pek cheu ani bokani Nimin Khan Lunglei Municipal Council huam chunga ward shang te fai na kunga in elna kalpui mek LMC award sang hi somni paliata na endik thon ni na chu LMC secretary Pularin Omahovin kalpui ani ward fa endik na hian Lunglei sub headquarters YML sub headquarters MHP shwai tu ten tela ward shang hnuaya veng shang pupui zotlang serkon zong hnuai bazar veng lai college veng lun rasi veng le sajai konte an endikani LMC award sang hi somni paliata na faina inti siak na hi July ni khat sang hi somni palia changkhan kalpui chanania kumtluana in elna turania hemi pol hian LMC huam chunga wartin hnuaya veng shang te chuan veng chung faina konga ma an la chhomeka faina konga malak na te fung shang mangin veng fai endik na hi kalpui tur ni in January sang hi somni panga a result puan na loman sem thei be se ni Ward 5 in Elna LMC Ward sang hi somni palia hian Ward 5 berin cheng noi thum le trophy panina in cheng noi ni le trophy pathumna in cheng noi khat le trophy an donganga Ward pakhat ne na consolation prize cheng sing thum le citation hlan ani bokang Nimin Khan Mami DC Thar Pukel Tlom Lova Hovin DC Conference Hall Mamita YMA MZP MSU MHP MUP Kaushan Shwai to Ayo Tele MJ Ayo Nen Mamit Mason Shang Soiho Nale in Mail Shiat Nahun Man Ani
Mami district har pukela tlom lovachuan Mami district chunga tlom ngai po sang shwai tu le caution shwai tu ayo kalkhom te hne na hian Mami district na atho na tura an tho puina choi om na le janwal na apoimo don thu asaya chumi tel lo chuan mason na atho theilo thu le ama ngei po fin chwa shelo turina cha Mami district chu aspirational district ani angin malak na tura tamdon leya chu mai ba ka ramri depa ani awangin rui hlo le akai hnoi lak luna rem chang tak omate thoho na chatak noya mal hozel turin kalkhom te so mani kalkhom te changin mamit mason na ta na machop sang sang tui kong coaching center district hospital building tharlua rihlo do na konga malang na tur tele thildang soi ho na nei te chu desi thar chuan ngai thak sakin a thei anga nga ti hlotling tura malak tum ani don thu soi bokani Zamphai district ka no pangte chun pek na PM Potion kalpui chazwal te hne na nimin khan choi moina hlan ani samagra shiksha Zamphai district bo sain choi moina lan pual hian education training hola hun manania deputy DPC building leniral te kai shwaya hian pikela siam liani DPC samagra shiksha Zamphai district chuan thu soin PM Potion chu Zamphai district a sarkar school za somli chuanga kalpuania ati cha than chwa school som te chu an enton tlakin an chwanum leani tia PM Potion atan hian school in convergence course andon khat kara zirtir tu tele na thok tu te inpek na le janrual na te nu le pa te inpek na wanga zirlai te ta na chu chun bo sai thei alani chu lomamati thu DPC chuan soin no pangten school kalnia pianga an ei theina turte cho chale an ei du ngei siam sakonga te chanlak chunzom zel apoimo tia soya DPC pikela siam liani chuan zirtir tu kalkhom ti chu PM Potion kalpui ko nga thil cha inti mule enton tlak te ching chuak to chang turin afuya nule pate ne na tho ho na baka khotlang le tlom ngai pol te po janrual angai na shil har tu ni turin somani Zamphai district PM Potion kalpui chazwala hian school som thlan chuan nia chungte chu zirtir tu association ten te fungshang shanga endik le in pakhat na achanga pathum na an thlanga chungte chu pakhat na government umwal koi primary school panina government zol sei middle school le pathum na government kanan middle school Zamphai te ani Vaina district headquarters shanga khochin tur weather.com in tarlan danin Vainhian aizol district a kholum lai berin celsius degree somni parukani anga khuvolai berin celsius degree som pangani ang lungleya somni pali siaha somni panga longtlai somni paruk som paruk Zamphai somni pani serchip somni panga kolasip somni pasari som paruk mamit somni paruk som paruk Saitwal somni pathum som pathum nathial somni pasari som pasari khozol somni pathum som palite ani ang fakna hun ilaw manglok ang o Kanika soft and comfort tatsi ilaw mesha advertisements hepatsi meithia ten thlatin harsat na kan to chin chok jang khai dura uluk takadwan ani Femika patsi anemin man anwame mema ahi phul cha in lig asyam ve lo mai pa ka thakle bul asyam ve lawani tin hadam taka manani theinan sai shang duangin mitin mil tur asyam chwa ani Femika patsi lo mang vela ithil tin apyanga hadam na le injin tok na apenge yangche distributor in Mizoram TS Enterprise Barger Paints hian thingle board chi shang manchi product tam takaneya chungte chu Imperial Rainbow Easy Hand Polish Wood Keeper 1 KPU Sanding Sealer le Wood Stainer te anni Imperial Big hian water based PU alanei cheu bok kan PU product zong hian base coat atanga top coat anei vek bok ani heng product te hi India mai ni lo Italian technology manga siam te anni awangin Beltia na dolin customer te rin ngam product cha ani na hi kanin chuan na ber ani in chung furniture te idu thu samalan tir thei tu chu Barger Paints PU chau hi ani kan ring aizole Mizoram hun shanga leitura renge kanin chuan na dang le pakhat chu company dang te aya quality in ang rawa aman atlom zok hi ani Barger Paints itan If you
International, Zing Daifim, Mizoram, phone number 2391938, mobile number 89740-52446. Zonet Autoworks, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Showroom Bongkon Lung Lei Rota Hian Local La. Iman na tura zirzelin imotor mamo kan lau ko mudon zenia. Service station Zangklung Tak, Punsong Airport Rota Oma. Tata Genuine Spare Parts kan ko ngalboke. Zonet Autoworks, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Getty Enterprise, Ramhun Nota Hian, TV, fridge, washing machine, microwave oven, air conditioner le deep freezer, company shang online pricing kan zuar tae, direct kan chani wangin at loma, company brand warranty vekani boke. Tin sofa te tana thulom kanon thlen le chu hei hin mani ti chiet ni lo kum khat thasom pani chungam han tlak lawa chiet chuan atharin kan thleng sak thei bok district som pakata chin lung chuak sofa te u tlom si thasi intan kan chhop chuak ke kan bungrua te installment in kan pe theya zuar chhom du kan pui thei reng bok India Rama Aluminium Company hun le changtlung anupam aluminium kan kol boka tukver frame partition le aluminium man na si reng a chuan anupam aluminium hi anin ti mu mek bok Getty Enterprise online store Ramhlun North phone number 9436152557 no pang chuan chu cha chi sang sang atak samamo zat phushuk tora ekim thin lo chuan alo song noin alo cher pha thina atak samamo tok a elo ni chuan he hi atheng the ani ari ni chu akum ne na khai khinin anhiam theya ari ni chu asan zong ne na khai khinin anhiam thebok no pang chuan engkol na adon vat lo chuan thina hi la thleng theini nu in no pang te chu angan wadi shwain e tu chale zirtir na pe kan ni china an san zong te chu te chinani anganwadi na thok te chuan no pang chu a hrisel lo ani ti an mu chuan a chung te hna cha cha amamo ti shilin adon tur cha cha te chu a le ta tamin an lo peang ani tin eya chuan heng cha cha sale belam theilam thailam le bulam te hi chata ka pe kani chuan asan zong le ri zong te chu alo tha chho zelanga ti chuan no pang hrisel tak alo ni le theidon ani Police report ilo ngai thlang o tukina Aizol khopui chunga police station tele Aizol Ponlam district headquarters tena police station te kan bekim theya tang som panhi omin meichia panhin tela tang te chu ruk kai noyaman paruk narcotics case man pangale women police station case pakhat ten nia tang som panhi zinga ruk kai noyaman hi za som nga ni in narcotics case man hi za somli panhi ani Kanbiakshin police station som palili outpost pakhat zinga tang omlona police station pariata Champhai police station na narcotics case man mi pa pathum le meichia pakhatan kola mi pazinga pakhat namdang khal car number plate eng in bela nimin tlai khan methamphetamine kg rukle gram zani somnga pani man ni in mi padang pani le meichiom chunte hi he motor chuang ve hian nia rin hlel thilaman tel ni in thuzofia me kan ni Bongon police station a rin hlel man pakhat le meichia pakhat ruk ruwarin hlel man mi pa pakhat le meichia pakhat kolin Siaha police station a ruk ruwarin hlel man pahnian kola Aizol police station a women police station case pakhatan kola Sirchi police station a heroin hongli man sak tang pakhat kolin Lunglei police station a ruk wangaman pakhat an kolani Voin hi Aizol a sarkar le mi malir thei number panga le paruka top te tlan lo ni ania LMV taxi le two wheeler taxi b te tlan lo ni ani bok Hospital report Nizan Khan Civil Hospital Aizol casualty zema bok mi food poisoning case som pani te don sonania anzinga admit ngai mi pathum te chu khumruwa ka omlo wangin zema bok urban PHC a thon ania sandwich ewanga dam lo ni in soyan ni sandwich ewang bok hian zema bok mi som te chu Greenwood Hospital casualty an pana anzinga pathum chu admit ania sandwich ewanga Sinot Hospital casualty pan tu mi pani te chu admit ve ani bokani
Nimit laidar thumachanga tokindar sari thlengin civil hospital aizol casualty emergency case zapanin neya mithi nei lova emergency case number pumna luak le khosikani emergency case nga hian en mit zat pasarian nia hospital dang changa refer panga umin admit ngai si khumom lowanga hospital dang thon pathuman road traffic accident wang hliam nei paruk zinga rutliak pathuman oma uise palian emergency labor room anmin zingdar sari changa tokindar sarin kar chungin naw piang soman oma mecha parukle mi papali ni in nei le tur pathum anombok Zonet hospital rutlang casualty animin tlaya changa tokindar sari thlengin emergency case somthum palian neya som pasari admit an niya mithi nei lova emergency case number khosikle pumna ani General Warta Kumruak Cleman neya new cabin le pipui inate cabin fullin kumruk omna IC wa full bok lomna warta naw piang pathuman oma meichia pakhatle mi pa panini in voin lamanei tura base pakhata ombok voin Zonet hospital OPD a Dr. Lel Chakimi Darngon le Dr. RL Sanglunate anchulavang ZMC State Referral Hospital Falcon animin tlaidar thumachanga tukindar sarin kar chungin emergency case somthum palian neya mithi pahnin neya naw piang parukan nei boka emergency case tamber pumna le khosikani aizol khopui chunga private hospital kan biak chinti zinga Ebenezer Medical Center a mithi pakhat le naw piang pakhatan neya IC wa khumruak nei na ba kan fula Greenwood Hospital mithi pakhatan neya cabin le general khumruak nein ICU le HD1 fula Trinity Hospital mithi pakhatan neya cabin le general khumruak anneya LRM Hospital naw piang pakhatan neya cabin fulin general le ICU wa khumruak anneya Nazareth Hospital Ramhlun North ate Care Hospital ate City Hospital le Agape Multi Speciality Hospital ate cabin fulin general la khumruak anneya Kanbiak Chin Hospital dang Aizol Hospital Adventist Hospital BN Hospital le Alpha Hospital ate cabin le general khumruak annei hlomani heti hian nimina changa tukindar sari thlengin aizol khopui chung damdoin shang le ZMC State Referral Hospital Falcon mithi kan sha theizat pali ania naw piang kan sha theizat sumni pakhatani nimin tlai changa tukindar sari thleng hospital lian dewa emergency case tamber pumna khosikle luakani LPG le POL report ni som pakwa thla som pakhat sang ni som ni pali jing dar kwale ni som ni thla som pakhat sang ni som ni pali jing dar rum inkar chunga bor khola samachanga LPG lo lut supply chain gate varing ten report te zopui indan aizol cylinder zaruk somruk paruk mizofet aizol cylinder zathum som ni pali zoram indan aizol cylinder zathum som ni pali DNS indan sial sok cylinder zathum som ni pali mizofet siaha cylinder zathum som li pani Blue Mountain indan sangau cylinder zathum som li pani Grace indan Henzo cylinder zathum som ni pali mizofet serchip cylinder zathum som ni pali POL report ni som pakwa thla som bakhat sang ni som ni pali chunga waring te oil depot changalot pek tele direct go hatia changalot la ni som pakwa thla som pakhat sang ni som ni pali chunga waring te supply chain gate in report te High speed diesel Zangian Brothers filling station Aizol Shangbana filling station Aizol Hava filling station Aizol Let Hanzawa filling station Aizol Sivan Rota filling station Aizol Lela Chatira filling station Aizol Tan trip Khatchel Jerama filling station Siaha trip ni Mizofet filling station Vareng te Lasang Nena filling station Vareng te RM filling station Timluang Mizofet filling station Colosseum Hill Ross filling station Zolnuam CL filling station Mamid TMS Diamond filling station Sitewall Tiroma filling station Sampai, RC filling station Sampai, Zozo filling station Silam, Arlalura filling station Tenzol, Vansons filling station Tenzol, BBL Zuitanga filling station Sertip, Mizofet filling station Nathial, Mizofet filling station Lunglei, Jedas filling station Lunglei, Genremo filling station Joypui South, Mizofet filling station Longtlaile, SPC filling station Tuipang Tantrip Khatchel, Motor Spirit Petrol Zangian Brothers filling station Aizol, Mizofet filling station Aizol, Lelbiagen filling station Aizol, Shangbana filling station Aizol, Hava filling station Aizol, Tanzawa filling station Aizol, Zemabok filling station Aizol, Shatira filling station Aizol, Hill Ross filling station Zolnuam, Chuama filling station Selling, TMS Diamond filling station Saitwal, LD filling station Puilo, Tiroma filling station Sampai, RC filling station Sampai, LNT filling station Marriott, Vansons filling station Tenzol, Mizofet filling station Nathial Tantrip Khatchawani, XP Mizofet filling station Lunglei, Jerama filling station Siaha Tantrip Khatve Tehani.
Nimin Khan Mizoram Youth Commission member de chu MYC conference hall an chu khoma MYC malak na te an clear ho meeting hi MYC chairman Pumal Somzolaral te na kai shwaya MYC secretary Pvt muan puin tun naya MYC malak na shang takin sang takin report ape masa ani malak na zinga hian one day workshop on career guidance and counseling neite social media campaign kalpui mekte ASI mock exam website te aizole lunglei center hotel management training website mek tele an thona tur hotel shang te report ngai thakania MYC kaltlanga food and beverage training kalmeka trainee somni parukte chuan placement an mu vek to thu te tarlan ani bok MYC malang na tur thilpui mo shang te posoi howania hengzinga hian online mentorship program civil service aspirants te tan one-on-one online mentorship program nei chu chati in committee chuan apom ngala promotion of reading culture among Mizo youth program Mizo chalizing a lekhatsiar war zoka kalpui dan tour concept po apoma kumtharlama banking le SSC coaching kalpui po kalpui ni seti in commission chuan arel ngalbok ani Nimin Khan Kolusib Diakona Mizoram Rural Bank Kolusib Branch Building Third Su Kolusib DC Purobart Silal Mangay Chuan Honga Kualian Purobart Silal Mangay Chuan Mizoram Rural Bank to Mizorama Bank Dangtenen Poa Kaikinin Ati Chapol and Nit Husoyin Bank Service Te Changkai Zoka Mangtiam Turin Kalkom Tetsa Kolusib Mipuita Tana Changkai Tagnizel Turin Bank Atokto Te Abese Tuasoybok MRB Regional Manager Puleldo Umapuin Tuasoyin MRB to Mizorama Bank Tezinga Achang Duang Berle Dor Tu Po Nationem Tak Aniatia Munkil Kor Berberte Shutin Inzar Para May Puitetan Teto Pin Atok Aniti in Mizoram Rural Bank Chungchang Asoyani MRB branch Tarhon Income Hi PhD Lelchuam Luaya Manager in Akaishwaya Bank Building Tarhi Reverend Lel Nunsia Masailo BCM Kolsip Bial to Pastorin Patian Nena Ahlana MRB General Manager Po Saibal Kantiroy Chuan Kalkhom Telom na Thusoyin Head Office Staff Te Changin KYC Poimonate Training Poimonate Poisakol Poimonate Baka Sorkar Le Poi Scheme Poimotak PM Vishwakarma Chungchang Chu Inzirtir na Nenia Kalkhom Te Chang Poin Bank An Mudante An Lom Nate Antana Bank Changkai Dante Antar Langbok Tundin Munahian MRB Kolusi Branch Yan Cheng Noi Zariat Sompani Deposit Neyin Cheng Noi Zasari Somtumpani Lona Pitsuak Toa CD ratio to Zasumkwa Point Pakhat Panga Animek Pimelori Lelrem Kim Chief Manager Kolusi Branch in Lom Thusoyin Branch Building Tarhon Income Hi Kar Ani Sinut Multipurpose Training Center SMTC buat sa lay leaders training voice ni somni pakwan chu November ni sompariat thochen ni zan khan SMTC ya honna income ne ni training honna income hi Reverend H. Mwansan director in Kaishwaya Senior Executive Secretary Reverend Mizoram Moyan training hongin thutsa asoya upa H. Zarzauliana Falcon chu jumni azai bokani Tunjum training a hian presbytery paruk Aizol Bethel Aizol Marchak Khotlang Teirei Tuivol Ralle Tuipui Ralle Changin Upa Kaushan Upa Somthum Parukan Tel Theya training chunga resource person te chu Reverend Thangzawa Reverend Kelal Piang Tharale Reverend Lerin Moyete Anni Kaushan Upa te tana lay leaders training hi kumsang zakwa sumkwa paruka changkhan nei chanania training a hian Kaushan Upa te tan Kaushan Enkol Dan le in rail bol na lamata na poimo chi sang te zir chinania Kaushan Tharau lam nun Enkol Dan chate zir ho chin anibok training hi November ni somni pani zir top ni zana kharna hun man ani ang khati zong khatukina Zing Daifim hun kan man the te nia Zonet Cable TV Pvt in zawai ni man no vekule